European Championship sangni somni pali Germany khel meka quarter final khel anita a quarter final match ma sabera Spain le in elna thleng tu Germany in machonin in khel boru ka tang le a Spain in hun tir lam mang thajokin first half a ball chang tam jok le khel thajoka an ngai theya second half a po Spain bokin bulan tran thajoka minute somnga pakhalna Dani Olmo mangin ma an shruai zui ma se goal an chhuat nuwa Germany har tharin an hlawam sota hun thapo anin siam zui nual ma se goal an khung theilok lova hun top dona ero Florian Wirtz Bayer Leverkusen playmaker in larin German sipur su na goal a khung ani hun pangaya team pani te anin ne to ka wangin extra time minute samthum khel chun zamania minute som panga china Spain in an khel thajoka ma se extra time minute som panga nulama Germany khel akang thar vele Spain hian ball pass an thiam na le position game an khel thiam na mangin Germany an chai thei hlea Germany po hian tharum an nga jok na an mangtang kai thiam hle in elna thleng tu Germany hian goal an khung bel teu thin hlea ma se atewa an kal ral heti lai hian hun top ma shet minute za som pakwana a Germany tlar nung an muthlua chu Mikel Merino an remchanga lain Dani Olmo ball vorlu du thusam moi takin aduna hmuna tak goal kila Merino hian a tawluta German goalkeeper ton hriat nei tha Manuel Neuer achehman lo Germany in theitop choin an nor chunzom ngala ma se hunina daita lova in khel topin Spain in Euro in elna khel meka athleng tu Germany goal ni goal khatin an neya Spain hian semi final anin lang kai ta ani hun top ma thatin Spain defender Dani Carvajal chuan a yellow card panina achoya chuwangin red card manga no chuania Spain hian player Kim Lavin atop an kharani he match hian soizui lo tak thil thlengawm nuala Toni Kroos card achoi har lutukte ka choina om tak fall aneina English referee in card apek mailo te chu thil thleng masanin Spanish midfielder Munom Pedri ain liam vele boka German manager Julian Nagelsmann an first half a khel chelem lo Emre Can la chuaka second half a undisputed atantir daite khang te kha thutlung na fu ani empty angai tua tham hle Nagelsmann an Florian Wirtz aya bulatantir Leroy Sané an first half khel tlon Marcela first half a Sané hian ball voi som paruk chau an khing puite lama atokte ki pass anei mia lo te kha Nagelsmann an du athan an fu vek lo ti chiang tu ania Niklas Füllkrug Dortmund striker hi Champions League final a avan duai zia kan hmua Spain laka po avan duai le pek hle Germany tan gol khung na hun tha anei achhor tangkai zo tlat lova van nei ngat che Germany chakpui theina khop hun tha anei Arsenal forward Kai Havertz an ati ho shet thin ti tur omle thin te kha Germany hun tha khorala a omna langsar tak zinga mi ani boka Lamin Yamal kum som parok mi chau hi Germany khan an boi pui thin hle bok second half a pheichuan Yamal hian Dani Olmo pet goal tura siam saka German ho khan andang zo talawani he naw kum som parok mi hian European Championship in elna khel meka hian goal la khung lo ma sela assist tum thum anei tling der towa ache tha hle Spain in sikhat faya ma an hruai lain minute songriat na an forward poimo pahni team captain Alvaro Morata le Nico Williams an la chuaka ama in Lamin Yamal an la chuak to boka Spain in tlar malam pai thenin tlar la ya tangin tlar nung lam na sazokin an ven puya Riz an la sual teu hle Germany in tlar nung player phoi thenin tlar malam player an bel thunga chutianga ni nuwa Germany in an sipuna suta Spain a rin na aniam pha hredani kha ma se Spain hian ball pass an thiam em maya an forward rin roll pathum tel lo poin Germany laka hun tha an la in siam thei chewa Toni Kroos me point in khel athunun thei lo khopin Spain in an quality sanjia an lantira Spain hian Riz an la sual ta lo ti in atop akhar thei pha tabok ani Dani Olmo hian goal khat le assist tum khat aneya Spain chakna hnar berni in ani hi bultan tu ni lo ma sela Pedri in hliam awanga lutania chuwangin Pedri in hliam kha ale lamzong chuan Spain tan mal somna achhiar ve thei tho bok Olmo hi man of the match a thlan ani extra time a goal khat ve ve khunga an la in ne tok la ya Jamal Musiala goal shot ma Cucurella kuta chiang zeta fu chunga Germany in penalty an hlo chua lo te chu Germany tran tu te ril ru tina zual tu ania Germany tan chuan nat vong na khop atling kha thil thleng penalty ani lo na chan kha soifia ta lokila Jamal Musiala khan pet goal to min Spain goal lama peta chu penalty area chunga om
Spain defender Marco Corella kut bora chiang setina pera aper thoi po nilovin ball kalna son dai khopa chiangin Corella kuta khan ball in apera khatianga ni awang khan match referee khan penalty spot akok ngei do ni ina langa ma se akok tatlat lo achan soizuya tam leya mithen khat chuan Spanish defender Corella khan atum reng wangin ball kha khoi lova chumi chen na chu Corella khan bola en lo ti in soya ma se chu penalty a choi lo na chan ber ani lo a chan ber chu UEFA in tuna handball chungchanga dan an nei mek wanga niya chu dan en chuan match referee te khan thutluk na an siam dik ni in alang UEFA in dan an neya chuan player kuta ball in afu na konga player in aban ataksa atanga achuak zong ataksa hlat zonga ada chuak ani chuan chu handballa chiar thei ania ma se player in aban alo pharsa wunga emo akauna satviau lai po ni sela ataksa hnai lama akut alaka ataksa hnai zonga akut asiam rem lai ani chuan chuta chuan ball in afu ani point handballa chiar tur ani lovani Corella po kha aban kha ataksa hnai lama ada mek lain ball in akuta apera chu wangin penalty ani lo tiin match referee khan thutluk na asiam tlangta ani atoi zonga soi chuan ban hi taksa hnai lama da mek lain kuta ball in afu chuan handball ani lova taksa hlat zonga ban da chua ani mek laya ball in afu ero chuan handball ani thung hei hi UEFA in dan an man mek ani Germany in Denmark laka penalty an hlo chua kha chuan player khan akut ataksa atanga achuak zongin ataksa hlat zongin aphara chu wangin handball ani ataksa hnai lama alak thak mek lai ni se chuan penalty tur ani lawang chu an dan nei mekina atin zon ber chu ani Spain le Germany in khela hian Spain player pasari in yellow card an choya avaya yellow card Spain ina an choi zat ero pariat ania red card pakhat an choi tel bok Dani Carvajal khan yellow card pahnia choya red card a choi zuya khawang khan Spain hian card an choi zat card choi player zat ain atamta ani German player pariat line yellow card an choi boka Germany lama hian an player khelmola in lan lo bench ha tluan zinga Nico Slotterbeck le Dennis Undav ten yellow card an choi boka an team kai hruai tu Julian Nagelsmann point yellow card a choi Spain lama po player an lak chua to zinga Alvaro Morata yellow card choi angin tarlan nema sela Fabian Ruiz turzok ani ti annuwa ti chen ania in khellaya Morata yellow card choi anga an tarlan kha anti swalpal ani he matcha referee hi English referee Anthony Taylor ania ani hian card aren lo le Euro khelmeka semi-final match munam lo pha mayanga ti wangwang ngai khopin yellow card a phor na sa a kha khan Spain team a ngong anei chunzom don enge angong tur kan ti chuan Spain hian an player poimo bultran tu nget jinga mi an defender Le Norman chu semi-final an chhor thailo pha dona Dani Carvajal po semi-final an chhor thai don lo Carvajal ka choina ero a om hle thung Spain midfielder poimo Pedrila ain liam boxia chu wangin Spain hi semi-final a an thatdan berin anin rem thei don talovani Spain le Germany in khela thilchin chia tlak then khat zinga Mikel Merino Spain changna gol khung tu hian gola khung hun kha minute za som pariat le second som nga pahni ania khawang khan European Championship in elna chanchina changna gol lu tlai lama pathumna ani phaka ani aya changna gol khung tlai hi player pahni chau omin Michel Platini kumsa khazakwa somriat palia minute za som pariat le second som nga pathuma changna gola khung le Euro sangni somnia Artem Dovbykan minute za somni le second som thum paruka changna gola khung te chau kha Merino gol khung aya lut tlai om chun anne Spain hian European Championship sangni somni pali khelmeka hian match nga an khel towa an chak fai veka chuwangin anni hi hetianga European Championship in elna tum khata azona match nga chak thei team pathumna annia kumsang khazakwa somriat pali European Championship a France kha azonin tumngan chaka Euro sangni somnia champion team Italy kha azonin tumnga anchak bokani Germany hian European Championship knockout stage B ka match an khelna hnung tumlia tum khat chawan chaka tum thum an tloma an record a chele Spain tana khel tha mai Dani Olmo hi Germany laka bultran tu jinga atel phak lova
bench atanga dalu ani ma se goal khata khunga assist tum khat anei boka Spanish player mimal anga tholok ber ati thei ome Dani Olmo hian European Championship a record omsa pakhat ani rualta boka chu Spanish player Fabregas an record alo siam to bench atanga lu chunga goal ni khunga assist tum thum nei tling record kha Dani Olmo hian ani ruala Spanish forward hian European Championship in elna hian bench atanga lu chung siin goal ni akhung tling towa assist tum thum anei tling to boka a tholok hle Spanish role thar kum som paruk mi Lamin Yamal hi Spain player zinga European Championship hun khata tum thum assist nei tling thei player palina ania ama in Fabregas an kumsang ni pariat khan alo ti hlo tling towa kumsang ni song pahnia David Silva khan ti hlo tling bokin kumsang ni som ni pakhata khel European Championship sang ni som nia khan Dani Olmo an assist tum thum anei tling boka anni pathum nuwa Lamin Yamal hi Spanish player European Championship in elna hun khata assist tum thum nei tling le masaber ani German forward Florian Wirtz hi German player zinga European Championship knockout stage cha goal khung theino pang berania kumsom ni pakhal le ni somruk pathuma upani in Spain laka goal khunga record tharasiam German goalkeeper Robui Manuel Neuer hi Cristiano Ronaldo le Pepe ti lova European Championship a chumsom ni match khel tling thei om chunania chu wangin European Championship in elna bi ka hian Portuguese player pani Ronaldo le Pepe ba ka German goalkeeper Manuel Neuer te chau hi match som ni khel tling thei om chun anni European Championship a hian Germany in lan na match a goal alu du hlea Germany hian European Championship in elna match an khelna hnung som ni paruka tum kha chau goal lu lo na match an neya abak tum som ni panga chuan goal alu 5 veka Germany in khelna match a hian Euro in elna bi ka chuan goal alu deuh zelani heiba ka hian European Championship a Germany hian knockout stage cha extra time an thlenna hnung tum soma penalty shootout tum ni chau an thlenga tumria ta chuan extra time ni samthum chhungin anin ching fel man vek ani chutiang chu Spain nen anin ma chon tum po hian a thleng ta ani German forward Leroy Sané hi German player zinga European Championship a match som kheltling thei player som ni pakhat na chia ani bok Spain chakna goal khung tu Mikel Merino khan a goal khung lomin corner flag a hel kwal zak zakani kha khatianga atina chanchu apa Angel Merino ani Mikel Merino pa Angel Merino kha ni zana afapa in goal khung na khel mual Hamburg Stadium ange mai khan goal alo khung towa chumi tum chuan a goal khung lomin corner flag a hel kwal zak zaka chutiang chia chuan Mikel Merino afapa hian ati vele ani pa le fa anin ngai san to hi chuan angai nom bi klat zel quarter final match ni na Portugal le France in machonin in khelmunam taka hian Portugal hian ball anchang tamzoka ball pass an thiam zia France laka antilang chiang hle hun thapo anin siam tam hlea chungsom panga zet Portugal hian goal shot na in France point ball changklem jok ni chung si in hun tha anin siam thiam hlea chungsom ni lai goal shot an nei ani team pahnin goal shot an nei zat hi chungsom thum panga ania heta hian goal ngei tura ngai engemaw zata ombok ma se atewa akal ral taveka in khel hawtak boruak tang taka hian hun pa ngaya goal alu lo hnuin extra time minute samthum an khel chun zoma heta hian goal alu thei ta chuang lova Ronaldo me point tunma goal khung ngei na thin ti thei anga goal khung talova team pahni player ten anin thel siak ti thei khopin clear chance tepo an la 5 veka chu wangin penalty shootout mangin chin fel an ne penalty shootout a hian France in pet masain Ousmane Dembele ana pet masabera pet goal in Portugal tan Cristiano Ronaldo ana pet goal velea France tan Fofana ana pet goal vele bok Portugal tan Bernardo Silva ana pet goal le boka voi ni veve an pet nuwa an la in tluk zela ma se avoi thumna ero thil adang lamta a France tan Jules Koundé an pet goal in Portugal tan João Felix an goal ban a pet pera ball per letin a goal talo Portuguese footballer omtaw zong zonga mantamber hian a hlata ka wangin France din mun a thazuala France tan Bradley Barcola an pet goal zuin Portugal tan Nuno Mendes an khung vele ma sela avoi nga na tura France tan Theo Hernandez pen chuakin a pet goal chuan France an chakanga a pet goal lo chuan
Portugal in ni rual theina rem chang an nei dona chutiang pressure rit tak hnuaia chuan ton hriat nei tha defender hian in ring tok takin a pet goal ta Francian penalty shoot out ta goal nga goal thumin Portugal an hne ta ani Francian tum nga an peta an pet goal veka Portugal hian tum li an peta tum thum an pet goal thung Portugal le France in khela hian thil chin chia tlak tak tak engemaw zata oma chungzinga chuan France hian Portugal laka record an nei that an chhun zom zela anin machon nu nung tum som panga tum som pani an chakta tum ni in draw in tum kha chau Portugal hi an la chak ani Portuguese superstar Cristiano Ronaldo hian European Championship a match som thum a khel tlingta Euro in elna a match som thum khel tling masaber le om chhun anita Ronaldo hian record thar asiamani France European Championship a match an khelna nung tum nga a tumli za chu clean sheet an neita an tlar nung a phui le goal an khung theilo kan soi kara hian an tlar nung a phui miawa wangin France round sang jok anin langkai ta zela engchen nge an thlen don ti ero hunin ala hril zelang chu France forward Antoine Griezmann hian European Championship a match som paruk a khel tling ve ta chu wangin France player zinga European Championship a match khel tamber Lilian Thurama record ni rualin Antoine Griezmann hian record thar siam theina rem chang semi final a anei don ani France forward Colomwani Khan penalty area a nai taka tangin a pet goal lo le peka FIFA World Cup sang ni somni pani final match ha hun tha a khoral nen khan a inzul le olsam taka pet goal thei ve tur nia lang ma se a hla tak ve si ania chu wangin Colomwani ming hi kan hriata piangin heng a hla tum ni te hi kan mitthla a lo lang ma saber te zinga atel zui zel to mai thei Portugal le France in khela hi chuan yellow card pahnih chau phorania Portugal lama palinian choin France lama William Saliba chawin yellow card a choi boka chu wangin France tan ahim ta a him na chan chu Portugal laka Dembele Griezmann Mbappe le Tchouaméni ten yellow card choi ni se anni hi semi final khel theilo tur rem tur ani dona ma se an fil him fight avek quarter final a an rem Adrian Rabiot po semi final a an chhor thei do don boka chu wangin France chu an duang takin an that dan berin semi final a anin rem thei don ani hetiang ania wang hian semi final a an that dan bera in rem thei lo tur Spain le an that dan bera in rem thei tur France anin machon don ta ani Telve shima France open player tanga goal khung mi alavin semi final anin langkaya France player pakhat chawin in elnakal meka goal la khungin Mbappe hiania chu po penalty atanga a khung ani Portugal lama Ronaldo soilan lo thei ani lova goal a khung fauna ang hun tha aneya a khung lova penalty a huaisen takin a team tan ma hruai tu pet goal masatu a tangma sela an chak zo ta si lova chu wangin Ronaldo hi European Championship in elna hian kan mu ain kan mu to lo arin oma tun tum hi Ronaldo an European Championship in elna a khelna nungber ani arin om Euro in elna a khelna nungber ani don empty soi chian laum lo ma sela hein elna hi kumsan hi somni pariata dai an khele don chawa chumi huna chuan Ronaldo hi kumsomli pathum mi ani to dona football khel achol san to hial zokin arin omani Ronaldo hi European Championship in elna a in lan ngun ber hein elna a match khel tamber goal khung tamber goal contribution nei tamber ania Europe khomwal puya in elna sang bera hian a berni na chel mek anei tam leya chutiang chuan hein elna hian sul nu ro pui tak anu chia ma se atlaniam ve tran ti hi phatrua lavina chianga chu khelmuala achevela hian alang thina awang lai tak tak chu apel thui ve ta Euro in elna a khela pianga goal khung zia ani na kha kum ina achun zom thei talawa European Championship in elna a khela avoi khatnan goal khung talawa hei mai ni lovin major tournament FIFA World Cup le Euro in elna belbomin major tournament a khela avoi khatnan goal khung lawa chu wangin Euro sangni somni pali hi Ronaldo tan chuan asul nutha achun zom thei lo na theinghil chak om thil pai tu jingami ani ve na lai oma le lamzong ero chuan record thar asiam nakia hriat reng tlak ani na lai awm ve thau bok Ronaldo hian ahun nung lam aman meka wangin kumsan ni somni paruk FIFA World Cup hi a khel le angem ti achiang lawa a khel be seina ero alalian le
kumsang ni somni paruk FIFA World Cup a in khel talo sela football khovela player ro pui berta jingami hi anram tan major tournament a khel top na FIFA World Cup le Euro a asu nu kan soya piangin quarter final a top tin kan soi angai do na chumi omzia chu Ronaldo hian FIFA World Cup a khel nun berin quarter final a antla European Championship a khel nun berin quarter final a bok antla Ronaldo hian major tournament dang a khel to lo chuan hei hi anram ta na major tournament a khel nun ber kan soi dan tur ani don ani Ronaldo chungchang hi soi tur atama ma se tuntuma chuan kan soi vekri lowanga Arsenal manager ro pui Arsene Wenger an Portugal an tlak nuwa Ronaldo le Portugal chungchang a soina hi chu ala tharlam boka soilang ta ila Arsene Wenger hian soin Ronaldo hi player thatak chaktak ala ni renga chuti rualin a in call tu coach hian thutluk na dik asia matul achanga Ronaldo ha chawtir ve jok te hi thutluk na thaber ani arin om Ronaldo hi tun aya kum soma no pangchuni sela France laka hun tha anei te kha gola achantir mang Ronaldo hian ama puitu tur ama moa France laka maltlat angkha chu atlin tabik lo hei hi nunin akentel upat na in ashin ania engma hi nget apa ngai renga om aom theilowa tuna akumzat kumsamthum pakwa hian akhel na levela player engzat nge la in khel chumi ngai tua phei chuan Ronaldo hi pui takania chutiang chuni ma sela ama angkha chu ani tabik lo atiani Arsene Wenger hian Portugalin Ronaldo an khek thiam lo thin chu an torna chen omin asia ani taka Georgia laka te khan an din mun him vek to sin Ronaldo bul an tran tir mau maya an mangrim ve em boka khanga te khan lo khek thiam se tin Arsene Wenger hian angai tua let ve rau ani mai thei zanina European Championship quarter final hi khelchun jam turania dar kwalia chanvea England le Switzerland anin machonanga dar som pahni le chanvea Netherlands le Turkey anin machon don bok zanina hian quarter final hi khelso man tura ruwa man ani dar kwalia chanvea in khel tur England le Switzerland a hian bultan tu tura be seite hi soima saka neita ila England dan bultan tu tura be seizinga golveng tur hian Jordan Pickford adin le ngei a be sei oma England hian tlar hnunga defender pathum anda don ti thomte tun naya athang na sa leya chumi be se chuan UEFA hian England tana bultan tura rinte atar langa chuta chuan England tan Kyle Walker Johnston Konsa Kieran Trippier le Luke Shaw te hi bultan tura ngai te an nia Declan Rice le Kobe Mainu te bultan tur zinga hian da tel ni bokin Foden Bellingham le Harry Kane te bultan tur zinga hian antel abe se omboka England tan hian an player poimo an defender rin role zingami mage hi chu yellow card a choi tam to wangin Shremania Switzerland laka hian an chhor theidon lawani hei baka hian England player zinga Jude Bellingham Phil Foden Gallagher Mainu le Trippier te hi yellow card an choi le ani chuan semi final a anin lan theidon lo bok chu wangin an ni player panga hi an film khur thiam angai don le Switzerland lama hian bultan tu turarin te hi goalkeeper Ian Sommer niin Fabian Sarr Manuel Akanji Rodriguez Whitmer Zaka Freuler Abisar Endoye Embolo le Vargas te bultan tu zinga an omle abesei oma Switzerland player zinga hian Freuler Endoye Rodriguez Siro le Zaka te hi yellow card an choi le ni ngat chuan semi final anin lan theidon lova chu wangin an film khur thiam atul don bok ani England hian quarter final lu turin group C a Serbia sikhat final neya chumi nuwa Denmark gol khat veve khunga in ne tok puin Slovenia gol khung lovin anin ne tok pui boka round of 16 a Slovakia machonin olsam taka chaktura ngai an ni lain harsa takin an chak shama minute somkwa pangana an sipuran su nuin extra time minute somthum an khel chun zoma chuta chuan gol ni gol khata an chakna gol an khung ta shamani Switzerland hian group A a Hungary gol thum gol khatin an neya Scotland le Germany te gol khat veve khunga in ne tok pui chun zomin round of 16 a champion lai Italy Sydney fain an neya Switzerland hian an khel thathin leya an machon tur England tan po invent film khur thiam angai don le England in quarter final an khel tura hian chanchin lom oman neya chu an player poimo Jude Bellingham an chhor thei tur hiania Bellingham hian round of 16 match a gol khung alom na lama
shem ngai khopin achemoi lova chuwang chuan thunei tu sanglam in thiam lo an chan tira kumsom ni pakhat mi hi pound sing ni sanga zali an choi tira chuba ka chuan match khat khel theilo tura hremania ma se match khat khel theilo tura hrem ani na hi European Championship an match khel ma ba ka tan ni lovin hrem ato atanga kum khat chunga match a khel tur pakhat a khel lawang ti namayania chuwangin England tan Jill Bellingham hi European Championship in elnakal meka chhorchun zom thei ania England tan chuan chanchin lom om ani zanin zanlai pel dar som panni le chan ve hian Netherlands le Turkey anin ma chhon don boka Netherlands lama hian bultan tu tura rin te hi goalkeeper a hian Verbruggen Ireland le arin oma chuba ka chuan outfield player zinga Dumfries De Vrij Van Dijk Ake Southend Simon Reinders Daniel Malen Memphis Depay le Cody Gakpo te bultan tu zinga antelarin oma Dutch player zinga Dumfries Malen Southend le Vermaelen te yellow card an choi le ni chuan semi-final anin lan thei don lova Turkey lama hian Mart Gundogan bultanin goal ven lerin om boka ani ba ka hian Mart Muldur Samet Akaydin Abdul Karim Bardaksi Ferdi Kadioglu Okay Yokuslu Kan Ayhan Kenan Yildiz Hakan Çalhanoğlu Barış Alper Yılmaz Arda Güler te bultan tu an ni le arin oma Turkey hian an player poimo Meri Demiral chu yellow card a choi tamo wangin Netherlands laka hian an chhor thei don lovani ani ba ka hian Orkun Kosu le Ismail Yusek te Turkey hian Netherlands laka an chhor thei don lo bok hei ba ka hian Turkish player zinga yellow card an choi le ni chuan semi-final a inlan thei lo turanom tam leya chungte chu Kan Ayhan Ugursan Kahir Zeki Selik Arda Güler Mart Gurnok an goalkeeper rin rol Mart Gurnok te Mart Muldur Sali Ozan le Kenit Yildiz te hi yellow card choi thiang ani to lova yellow card an choi vai chuan an match khel ma ba ka semi-final anin hlangkai ni point anin lan thei don lovani Netherlands hian quarter final lut turin group D a Poland goal ni goal khatin an nea France nen goal khung lawai ne tokin Australia ka goal thum goal ni nan klom zuya an result a chelamin kalzel ma sela run of 16 a ero an khel thaleya Romania sithum faya nein quarter final anin langkaya Turkey hian group F a Georgia goal thum goal khata nein Portugal laga sithum final kloma Czech Republic goal ni goal khatin an ne le boka match thuma tum ni chakin run of 16 anin langkaya run of 16 a team khel thatak mai Austria goal ni goal khatin an ne leya quarter final a Netherlands an ma chhon don ta ani Copa America lama Portugal khan quarter final khel chhun zomania Venezuela le Canada te ma chhonin hunpa ngaya goal khat ve ve kungin anin ne to ka ma se Copa America hian quarter final le semi final ate extra time minute som thum an khel ve don lawa wangin hunpa ngai minute som kwa an khel zowa penalty shootout mangin achak jok chin felanga ya chutiang mang chuan Venezuela le Canada te po hi chin fel niin penalty shootout a hian player paruk ve ve in an pet mana Canada hi goalie goal thumin an chakta a awanei zoka an tangta ani ti hian semi final a Argentina le Canada te nilai ni jingdar nga le chan ve anin ma chhonang quarter final match khel ma bak te hi naktuk jinga an khel zodona darthum le chan ve Colombia le Panama anin ma chhonanga daruk le chan ve champion turarin kai ram panni Uruguay le Brazil te anin ma chhondon boka Uruguay le Brazil a hian pakhat zok in semi final anin langkayanga pakhat zok hi quarter final atangin an tladon ani ole khatichin kha tuntuma European Championship le Copa America lama chanchin thar omte kan soi thei chin chu niro se